Ütü günden urban birini sengeren körör-köröçüler bütbügünce bihigi bu sana sılga nologu tölöhüne tuğ sana ular yıllar kibitlerin tuğunan sihili bilsi yapıt. Olun nitten ötten bu operasyonlu zalga tuğ öngölör ona hollaların tuğunan diye sargılana ve nakura bihi kabilinler yağa. Ütü günden sargılana. Ütü günden geniye bardı bu da yaha gönderiyorum. Bir operasyonlu zalga opsiya şürbek kütünlük var. Oldu bastıktan dahis tünüklerle manna registrasiya öngötöngöhünler manna online registrasiya köme bolar emniyet tünükler bağlar. Ondan dahis 6 tünükler bir yaha ininden bererler. Holabır hasbi bilen ki oğutugar ininden ılan bağır bullağını ki hol manna kalen hep. Ondan bullağına aksızdan 16 tünüklerle bir yaha manna açı tuttararlar. Doğamet oprostah bolaklarına üyüpigene üyüpihtarın söp. Onda hanan 16'dan şürbehese koşkarlı bir yahan kilbi sürüktörülerler, dokumanları verirler, onunla kırkıtı registrasiyaları bolakta emniyeti cümlüklerge gelirler. Goslugan öngöyi dokumonu sayıblayını bir bitiger. Bu mannaca inanırlarga gene no hayırlayını bir mannaca kas gününden geçerler. Da hamı hırgın yamananın holabır inanırlar bollakına goslugan öngöyi ebeter bir toz kabinet nenge melahtarın hep uçağına kendiler dokumanlara 3 gün hinen belen bolarlar. Onun da hanım holabır registrasyonu barar bolaktarına urbaniyetleri bildirildiler. Samı hırgın yamananın online registrasiya bolar bolladı. O kurdu bir yaha servis var. Gostarısın online registrasiya biznesa değil. Onun önge berihtarın söp ebeter mayı dokumenti ofislerge metotları ahtarın söp uçağına registrasiya bolcağa 3 gün bolar. Ondan operasyonu zabıt umat tüger bir yaha manna 2 günlükler bağlar. Manna удостоверяющий фонарь фрески бар. Bu kabinette bir yaha urbaniyetlerge, onetlerge elektronik podpis verirler. Bu elektronik podpislerge bir yaha kendiler beylerin katarı tolkina alırlar. Onun da hemen pasportların onun sınıf dokumanları denerler. Onu bu elektronik podpiske holabıra hayapkanı bir defne təhükünden belim bolar. Holabır bölümler vaxtlarına kendiler 15 minutiger etsipini alırlar. O betsipini kendiler açı tutarları toğanaktarın söp holabır bir yaha tuz kabinetinin o da terilde dağını, urbaniyet dağını açı üpen söp. O holabır nüvenli предпринимательler tuz kabinetinin sürbe görün açı tutarın söp. Ona упражнение самообложения декларацию киндер была на манных пошагово толорохторцев. Хотите создать свой бизнес, не выходя из дома? Теперь это можно сделать просто, быстро и бесплатно при помощи сервиса ФНС России, государственная онлайн-регистрация бизнеса и мобильного приложения «Госключ», разработанного Минцифры России. Всего за 3 простых действия. Первое. На сайте ФНС России выберите форму бизнеса – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Второе действие – заполните все обязательные данные и приложите необходимые документы. Это очень просто. Система подскажет, что нужно вводить. При желании можете воспользоваться помощником в выборе типового устава, а решение о создании компании можете сформировать прямо в сервисе. И третье действие – получите электронную подпись и подпишите документы в мобильном приложении «Госключ». Для этого достаточно иметь под рукой смартфон и биометрический загранпаспорт нового поколения. Скачайте на мобильный телефон приложение «Госключ». Запустите его. Выполните действия, которые запрашивает приложение. Пройдите дистанционную идентификацию по загранпаспорту, получите сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и подпишите документы. Сервис сам сформирует и отправит данные в налоговый орган. Вам остается только дождаться результата. А если вы выберете типовой устав и сформируете решение о создании компании с помощью сервиса на сайте, то результат получите еще быстрее – за 24 часа. Все просто и удобно. Желаем удачи в бизнесе. Bu bir ofisyalный sayfıdır. Налоговый тükenigardi. Manna talıqını hep Республика Саха-Якутия денде, он Тырдыский регион, он государственная онлайн-регистрация бизнеса ден бар. Он керенгет электронный подписта хуган, хаякарна регистрация хата, битерехатен, он то акветулар техатен сеп, оловочой простой, мана агам баран тиморухатен сеп. Бублиген потерчик туган через сайт, би сайт нанде, сайт налоговой службы, прекращение ИП мордорож. Он на электронный подпись надо обязательно. Электронную подпись бегетен алалар. 104 кабинет, 202 микрорайонтан. 104 кабинет, 202 микрорайон. Он на электронный подпись надо обязательно. Электронную подпись бегетен алалар. 104 кабинет, 202 микрорайонтан. 104 кабинет, 202 микрорайонтан.
босхо паспорта кален лыхтырын хеп, онна электронный кален регистрациялы лыхтырын хеп, онна прекращение ИП болын хеп. Потому что были биеха тымны кемге, ди, манна калерга, хайырга, беремен ада, онна седребнлерден эме тиен калеккан ада, олихин бартын электронный олары бұдан ұрдық, ну, бараматтар бұл. Бременне бараваттар, хасырда тоғыстан кейхаптағы манна калеккан ада, поэтому чөйдік электронный тұтағанар болақтарына, ол онық судырғы болыр, в электронном виде бартын оңырырға. Саргланатын де бұл хаңа хағалан әрер урбаниттарға, бұл сайқа кирен қайда қамытынан кенде регистрацияны ағалары еді бұғаны сүбәма көдірі қайын. Федеральный налог служба сайттыгар олар www.налогов.ру денге ауған тақса налог сервис бар, көме сервистар. Ол күрдік саңалан әрі урбаниттарға, көме боларға выбор подходящего режима налогообложения ден сервис бар. Бұл манна кенелер категорияларын талалар, қолабыр кене урбанит болаларду, тәлілтерін алларду, әветер Үндүәні предприятие бұл баққара, қолабыр самазанеде болар түгеннақ болықтарына, манна таланлалар категориядың, онны бұллағына хөптәқ условия тұрған баранлар, кенелер манна запрос оңырылар. Ол запростарығар кенелер, қолабыр үндүәні предприятие бұлақпын барып түгенмер, мен манна галочкатын тұрарабын. Онна тоқын қарабын манна запроғын тағарабын. Декларация тоғырықпын бағарбақпын ден условиятын тұрарабын. Онна бұта харам берір қолабыр. Оғыты қолабыр үндәне предприниматель, отчета хоқ болықпын бары болақпын, мен патентный система қабажайын талақпын, әп бітір автобусы әнде. Олада ханлық режим туғанарыттан кенеха условия бұта харам берір. Қолабыр бұл опцияны барытын көрен бағар болағына кенеха условиятер бұл қолабыр үндәне предпринимательден галочкатын тұрарар, онна бұл информация. Бұл манна сихили информация бар, доставкалара, ханнык отчетта көрілілері, онтан улахан әлбі условияны көрен бағар болақтарына, хаддақ болақтарына, кенер манна информация қағын берілер, отчоғына бұл разделка бағылар. Тонте выписканы білерде қайдақылары көддірі қади? Бейі Федеральный налоговый служба сайттыгар сервис бар, предоставление сведений из игрюл в эгрип в электронном виде. Мана таланлалар, онна манна бұл поисковый запроғығар, қолабыр иннендерін үріоқтырын хеп. Иннендерін үрділер, оны мана найти дейілер. Отчағына бұл кеге актуальный выпискатын мана бейді сохраняйдан үлген хеп. Бұл мандық таққар. Выписката түрген. Бұл маны қолабыр үксе, біле ол бұл конкурса кыттарылар, ханныгара госорганы берәрілер, мантан кенілер, бұл электронный подпистақ документу, ұлықтарын сөп электронна, қолабыр налог қолызбадар кәлбәккәрі. Үксілері маны кумаға кәларылар өшірек көтіралылар, маны қолабыр болу судыргунима электрон ұлықтарын әп. А вы знаете, что теперь можно не только создать компанию через интернет за несколько минут, но и получить сразу электронную подпись для бизнеса, открыть расчетный счет в банке и начать вести свое дело? Не верите? Смотрите. Если у вас есть подтвержденная учетная запись на госуслугах и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе, а также электронная подпись физического лица, кстати, ее можно получить удаленно с помощью биометрии в приложении «Госключ», то вы можете стать индивидуальным предпринимателем или создать общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, в котором вы будете руководителем. И сделать это можно, не выходя из дома. Заходим на сайт ФНС России, находим сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» и идем на «Старт бизнеса онлайн». Выбираем форму бизнеса – индивидуальный предприниматель или ООО. Заполняем нужную информацию. Тут все просто и понятно. Выбираем банк для открытия счета. Получаем электронную подпись для бизнеса. Она потребуется для открытия счета и дальнейшей работы. Теперь подписываем ей заявление для открытия счета в банке. Немного подождем, пока банк откроет счет. О, вот и готов бизнес. А теперь начинаем зарабатывать. Урбаниттарға де туқ сүрін налогы төлөһіңе туғылар елар кебделер.
Урбаниттарга бусыл сағаланыттан 90 маңнайы күнігер үгіс уларыйлары налогообложенияларгар харыйта, ол күрдік хазбити урбанит, налоговайга урбанит бұғытынан регистрацияланарыгар қаяндағаны налоговай режимын талықтақ, ол күрдік бұ уларыйларга кенілерге патентный система налогообложениятыгар, оны тағанан упрощенная система налогообложенияларгар харыйта. Онна налог на добавленную стоимость бар, олата сынатыгар эбилевит налог потом харыйда. Ондан патентный система налогообложения дем барди, бу манна тухами уларый киддени. Бу патентный система налогообложенияга урбаниттар ордук патентенен билеллере болу. Бу налогообложение битигар боллаганан сыллагы доходтарын лимитин намтаттылар. Бу 90 маңнайгы күнтен сыллагы доходтарын лимитин тутатына 6 миллионтен 10 миллионга дери кычытыллары буланнамыта, оларын сокон урагынан этаптарынан намтатыналыннылар. Ол күрдік 2-нче хүрбе 6 сылбытыгар сыллагы дохопут лимита хүрбе миллион, 2-нче хүрбе хетте сылга 15 миллион, 2-нче хүрбаға сылга 10 миллионга ери намтаттылар. Олата урбаниттар холобра бу сылга патыны туханыга ди, ине тух ирде биллер баллар. Холобра урбанит бу булырыңга да 2-нче хүрбе 5 сыллагы дохотун түмүгүнен дохода хүрбе миллионтен тақсыбыт түгенігер, кене 2-нче хүрбе 6 сылға уже патенға қапсыбап болар. Онтон 2-нче хүрбе 7 сылға патенға қапсан бағарар болағанан, 2-нче хүрбе 6 сыллағы дохода 15 миллионтен тақсы соқтақ, 2-нче хүрбе 6 сылға патенға қапсан бағарар болағанан, 2-нче хүрбе 7 сыллағы доходын лимита 10 миллионтен тақсы соқтақ. Онон хазбити урбанит бәйтін доходын үшөйдік соттанан сыйжанады. Onu tahanan eti uсын ден барди, бу режимигар деме уларыйлар киддилер дейтін, оны сихили көрәчілер бітер бағарыған. Упрощенная система налогообложенияга әме сыллағы доходтарын намтаттылар, патентный системаға күрдік. Ол күрдік кенелер 2-нче хүрбе 5 сылларын түмігінен сыллағы доходтарын лимита хүрбе миллионтен тақсыр болағынан кенелер автоматом налог на добавленную стоимость олы бәтер сынатыгара білівет налогу төлір болалар. Антон холобра 2-нче сүрбе хетте сылга налог на добавленную стоимость НДС налогын төлөктерин багарбап болактарынан 2-нче хүрбе 6 сыллага доходтарын лимита 15 миллионтен тақсы соқтақ. Онтон же урбаниттар билеген оттон НДС төлүр болулар. Же бу манна де бу маннык төлүр түгенигер налоговый ставката кайдак болар. Ндыз төлүр түгендергер ставка боллаганан бусыл 90 маңнай күнүттен үрдәте, булырын хүрбе биргәнәй боллаганан быйыл хүрбекке биргәнгә дери үрдәттеләр һәп. Онны таһанан чипчителебит ставкалар баллар, 5 онны хәтта биргән, оны ме урбаниттар бәйләре көрән, бәйләргә септәк биргәне ставканы талыктырын сөп. Бу сен режимигар ставкалара кайдак болары, онна отчоттарын туттараллары идденердо. Онна кахаңгыдлы туттарыктактыр. Упрощенкага 2 көрүң налогообложение объектын талыктырын сөп. Бире доход тем болар, бире доход минус расход. Доходка налоговый кодексынан ставка бит 6 биргән, доход минус расходка 15 биргән. Он таханан бу бебит илтүмәмит депутаттара бәйләре хаконлыннар бу ставкалары әме намтатыктарын сөп, ол күрдүк доход ставката 6 биргән әйп боллаганан киниләр 1 биргәнгә дери намтатынылыннактарын сөп, онтон доход ставката 15 биргән әйп боллаганан бебит илтүмәмит депутаттара 5тен 15 биргәнгә дери әме намтатынылыннактарын сөп. Бу 2-нче хүрбе 6 сыллага ставка бутын өсөдө ылыналыктер. Анан бәйвдеме кетехебит. Антон бияха биллердилер даганы бигеме информационный үлениги табыт. Ол күрдік информационный үлебит боллаганан биһиги пресс-релизтары суриябыт, бәйбит налоговый сайт бытыгар www.gov.ru сайтка 14 регионы талагат, онын новости денге тоқ бар актуальный информациялар, тоқ уларыйлара, барта
суруябыт. Ону таханан ханнык отчет туттарыхтахтарын, бу хүрбе бэхис чыгылага диери туттарар отчеттара, ону таханан хүрбахсыз чыгылага диери төлүр налогтара, барта ыйын айы, барта информация тахсы турар. Ону таханан бихики бу мобильный сыгырыныңы Макс приложенияга эме канал бутарылынна, все о налогах Якутии ден, он эме кирен подпискаланахтарын сөп, он эме тоқ бар актуальный информациялар бытын, эме кекке бартын тахары турабыт. Оны таханын урбаниттар каннык налоговый режимы туханықтарын сөбүй. Бу эме барын эпидем курду хасбити урбанит, эме бәйтигер септех налоговый режимы талыхта, ол курдук итетен харпа курдук патыыңа, оны прощенка олар екейті детивити. Оны таханын өссө бир автоматизированная, упрощенная система налогообложения ден бу бияқа бұлырыңыттан, 2-5 сылтан келбіде. Бу автоматизированная, упрощенная система ғабуллағынан билинги туругунан тыһынча 410 урбанит регистрацияланан үлелиһи жаллар бу беатыгар да барди автоматизированный ден олата барта через мобильный сыгырыныңы олата бу урбанит автоматизированный системаны таллаганан бейтигер тус кабинеттах болар усын ден бу мобильный сыгырыныңы тус кабинетнан урбанит үлелехер. Бу аусыңа отчет туттарбаттар, тоқ барды хоттарын барды налоговый орган банк сведениетынан ағар, онна бу тус кабинетігер ыдар. Урбанет бу тус кабинетігер кирен қас хүрбебәйс чыгыла гадьери кәлбит налогын төлөқтәқ. Бу автоусыңа көхөллөрігер кекке условиялардақ, ол күрдік кинлер кекке аты налоговый режимы талығықтақтар, холобра есіғын, патент, он үләйттәқ боллақтарынан 5 кейттен әлбәқ болу соқтақ, үләйттергер қамнастарын наличканнан төлі соқтақ, дохода 6 миллионтен тақсы соқтақ, холобра эме 3-ге ден 6 миллион бу кени тоғын намтаппатылар лимитин усыңа холобра 6 миллионтен хүрбе миллионга намтапы поллақтарынан билген регистрациялана ханчар урбаниттар усынтан эбетер самозанятайдар да бу усыңа көһөктерин багарар боллақтарынан кинлер каннык багарар ый маңнайгы чыгыладыттан көһөктерин сөп онтон саңа регистрацияланар урбаниттар келер сыл маңнайгы күнүттен регистрацияланактарын сөп онон казбит урбанит бейтигер каннык сөп түбәһәр налоговый режимын доходуттан көрөн талынактак дияныбын. Онна бу урбаниттарга тугу өссө сүбелейтигди. Урбаниттарга бу сүбелемете отчеттарын койтаппаттарыгар билеген бихиқа барды отчет бутугар үксе бир чыгылага туттаралар хасыйын аксын хүрбе бэхис чыгылага диери ый хүрбе бэхис чыгылатыгардылы отчеттарын туттарыктактар онна агыллыбыт налогтарын хүрбагыс чыгылатыгар диери төлүктактар онон бу сроктарын көтүппеттеригер онна бу чакчы билген ырхан кем болла баалак онон казбити урбанит доходун чөйдүк соттунан бейтигер бассар бейтигер сөптү бехер налоговый режимы талактырынат. Каннык багарар урбанит урбан теринеригер акветталар. Онтынча бу быйылгы саңа сылга саңа акветтар кодтары кийдилер до каннык өңөлөргө. Быйылгаттан урбаниттарга онна терилтелерге выпискаларын акветтарын тугунан информация көстүйтүгөр улар ийгидде, ол курдук 2 аквет көрүңө кийде выпискага. Бастыкыда заявительный ден, ол заявительный урбан. Ол аквет балаган ен сүдүбе сылтан выпискага көстөр. Онтан 2 көрүңө отчетный ден. Отчетный көрүң кини боллагана бияга Росстаттан келер информацияда. Отчетный кодка хазбидилен урбани терилте акведгер бирганнах акведа көстөр. Онна терилтелер выпискаларгар 2 көрүң аквед билгаттан кибиде.
Онтон де бу страховой взнос ден бар. Де бу де страховой взноска туох саңа сүрүн оларыйлар кийдилер. Страховой взноска быйыл улары килер терелтелерге өскөтүн холобор терелтега директор хамнаа оглир боллагына, эбитер договор оглир да боллагына кини страховой взнос мурот суммадан төлөнөрө идденне. Ол курдук суммата мурот суммата хүббетеден чын олтогону соккобой болар. Олата холобор терелте директора хамна сылбатта боллагына ол страховой взнос төлөктәк. Төлөнөр хандык бар система олиде боллагына холобор общий режим болуун, упрощенный да болуун кини бир оны төлөрө бәнестәк. Маны төлөбәттер холобор некоммерческий терилтелер, оны ипылар төлөбәттер. Онтон холобор уставка холобор хаста директор бар боллагына эти страховой взнос директорга 2 тагылыктак. Холобор уставка 2 директор итер боллагына. Оччогона деп ой директор бу мурот сумматыттан страховой взноска де хайдак агылар. Мурот суммата быйылгы тургунан сүрбеттен чын олтогон соккой болар. Оччаны холобор тарифа тут бирген болар боллагына кини страховой взногун кәмәй астынча сүрбә соккой болар. Оны хылга хозна 12 көтөгүлүлөр, оччогона страховой взнос суммата тогонтыгынча 566 кой болар. Онтон бу страховой взноска урбаниттарга чепчети ханнык тарифтара кимнәккә көрүләләр. Чечи тарифтара үс көрүң тариф бар, олта 0 бирген, хәтта 6 дияты бирген, аны 15 бирген. Холобор китенче балталтан үксүн жогус онна орто урбан терилтелергер страховой тарифтар токтон тураллар. Ол курдук кычтылдыбыт 15 бирген нах тарифы. Удамур онна орто урбан терилтелере туанактырын сап өскөтүн кинилер Российская Федерация биргәһер кибип боллактарына ота аксыныр бетте күненәгы 4-5 п ден биргәс бар. Ол онна бехентет көрүн килбите. Ол бехентет көрүнгө кирер боллактарына кинилер кычтылдыбыт тарифы туанактырын сап 15 биргеннага. Антанан общепит терилтелер ме пониженный тарифы 15 биргеннага туанактырын сап регулярный терилтелер, промышленный кластердар, некоммерческий терилтелер, кинилер пониженный тарифы туанактырын сап. Урбан Бери, Саха национальный көрдөрөр итинер компания каналын көрөчүлөргер Саха херин урбаниттарын бeye жарыктак жону, уанны кинилер оңорон тахарар продукцияларын билихинлерер соруктак. Бериге кыттын бағлақ стартаптары орто уанна жоғыз урбан берестеликиллерин урбан НВК саяпкаларгытын ыйтаргытын күйтәбит.